Duai Gente, quando bate mais, quero valer a espada. Quero valer a espada. Kohimen ko bara hakane ka mas bakoi banduai kerpang naga benda ka Bible Convention ya ke jingto tumu jompi baro inam trang ya Jesu in trang ya ke jingai ke jamu hagamen siam jogi hagamen ka phan jogi ai baro ki bashim benda hakane ka mas kumjuru ya ke session ban sawan hagashipo baje barka jing duai pen kai pen kia kan long ka ba seiso haga jingim ba ro ki nang ya shimenda wala ra ki yo ban man shagane ga jakam ban yo shimenda man kamat ai utrai nang kar ko kar do yangi lemba kane ka channel ba utrai un perlong yangi baro ke nang lam ti nang lam kubor ya ki veru lemba ka jing trai shitam jagi min duai na ga benda ki bapang gi ba shitam baro Iduai naga benda baro ki badon hapade ki jing tolod ha ke jingin mensiam inang duai naga benda ke holy redeemer diva center mauklam but naga benda baro ki father ki sister naga benda ki co-worker baro ki baya trainan ban pinprem ye ko kubar babha jogotrai iduai naga benda baro ki retreat center ki badon ha ke northeast india bautrai inang karko kardo ye ki father ki sister baro ki bashimenda ya ki kam mensiam pen penbriang menirap ya ki tinu blai ha ker teng uppa baru kon baru mensiam bakoi amen ka jing aye jongotrai jongi yo Jesu Christ bar ka jingi jongo blai lem bar ka jingi asalak jongo mensiam bakoi kindon rengka batpi barro rengka batpi ko himen ko param nginang yes no nang ka gospel menda kasngi ni debal long ki ba kroy ben yang scam ben pla ya ka jinge ka jangi aki himen ki para aki beri ki bam pat itu ya o Jesu lese ha ka jingim jangi namar ka jingla rain namar ka jing sarong jangi ni kindran ding nak ka ben yalap ya ka tin utramai hakaban yang scam yang sakina gabenda u Chris leseng ila pincha burom ya u Jesu ya ka balang lemba ka akor jami lemba ka jinglong jami tongin sange shipor ban panma ya ki por ngim shibla yang saki nagabenda ya u Jesu nagabenda ka jingkoi lemba ka jingim ka jami
lese karung yaki pop yaki jingle jongi kalam kaba penja borong yaki wei ba pen sosi ya Yesus ayunang pen kuit yaki minda kenapa kaneka jingkin ya ba kuit kanang te yaka jingim jongi te yaka jingim mensiam jongi kan te yaka balang baro kawai Kotrai Jesu ngilong ginong pop ngila pensmo siyame ngim shimla yang saki bonsi namar ka jingla rai namar ka jingbun kam namar ka jingjaitu map yini sai kuit yini nga pala how play badhati ko himen ko kara bagale option ne gagi jing prakar lagi kin lagi kam lagi jinglai klai Daga jingle palanchana, daga jingle palanchana, daga jingle palan makrab ejana. Namar kata akarpat yang kemania mengkui, kawayai sa kapisuti, yakiamnya bakirikui, badyapi komplimen kopara, mendawai na kalendajana, hawatrai ublejani. Ublej badan bor baro nis veneyani, palendala mabigi popjani, Penyelam ingin syakat jini mbam jika. Amen. Tongin niya duwai. Ni duwai nagabinda para ki jingdo mo jami.
Nagabinda baro kibela kerpart ya kejing duai halo jengi halo kinga sem jengi halo kejing don kam jengi barbaro mapi kiba shaitwan nagabinda convention manu banai ayo try pen seiso ya kejing to mo jampi baro lemba kane ke yu kerish bakui duairo nagabinda I Romeo Marton ki kon sabla ubakar part ya kejing karko duairo nagabinda baharo ki father ki sister ki brother ki badan hapade ki jimpang covid nagabinda ki refined ba ki badan hapade ki jimpang covid ayo try unang pen koi pen kia unang ya dah ye ki baharo koblai try ken try mela ai hakiringe jame yang ka jingka men bar ka jingkar ko banyai lang barabor ki bakrai bakia met bat mensiam to ai ba da ki jing do ai bat ki jing aside lam jang ka maria te isoti but u Ignatius pakoi jang ka antio en ya dapat betul lendi yani hagane ka partai sham basa hadu banginda poi shaka jing suk bane jang ka jingim lawai ngipanya kani da ukreso try jangin amen Nak shiti upalus shaki episus kalnong kabalang kong kat kabakasan hadu kaba arbulan ngai la kopor pangayos ngau nung kong ya gajinget champi hau trai jisu pad ya gajing e champi ya kiringat ngam ju sange ban aingu ya ublai nakabanta champi pad ban kan mau ya pi ha gajing duai jonga to ublai jong trai jongi jisu kris ukpa jong kaburam un ai pi kamen sim kajing stan bat kajing shampang ban itu shai kadar eu to ban shai kadar ya kajing mut jong pi kanang ba pindup itu ya kajing kermen bakrau hakabala khot ya pi ya kaspa jong kaburam payo pateng nu ya kaba en saya sam hapteng kirimet bat ya kajing ya pomla thau jong kapor jong u hak hangi ki bangai kalong kum kajing klan kaba ulapan pau haba penipat ya ukris na kajing yap bat lapan syong yu hara kakti kaman hapening halor kibors im borba kibor klan bat kibor sensyar bat halor kekerteng baro bala pan ai hakani kejuk ni hakajuk pan sawan ula pendam ya ki baro hapo ki cat ukris bat ula thum ya ukli du jong kabalong kamet jong kajing pura jong uta upa pendap jana ya ki baro kaktien jong utrai Yesus ya uble nakasam kabakra kana majibal rius pa kapui nakasam kabakra kana majibal rius pa kapui
jana. Na itu iki kipat kibut yana. Haleluya. 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 Utrai undon rengka batpim. Rengka berpilu. Kajimpuli na ka gospel bakui kat kum ulukas. Kaburong kami ketrai. Nga om happy. Utau ba pala hakamat kibriu ba ude ujanga. Ukono briu. Unlekomju yawu hakamat ki angel uble. Henry jaru balen hakamat ki briu ba umde ujanga. Ukono briu unlen yawu hakamat ki angel uble. Jaru bakran persya ya ukono briu undang yo jima. Henry jaru bakran bain persya ya umensiam bakui unom yo jima. Habaki wan yalam yepi ba entian bishar haki sinakok ne hakamat kila bat kinong senshar wat kuslai kumno pin yada bat yalade ne ayu pin kren umensiam bakui un sakikaya pi hakata kapor ayu pide ban kren. Ka gospel jam utrai Kajingan kami Kris. ko himen ko para bai ha utrai Jesus Christ. Ngai ko bela ye pi baro ha ke ni gasni kadwangi pelong ya ka Bible Convention online nagabenda baraga jintumo jampi ai utrai unang kerko kerhai ya baraga jintumo jampi lemba ka jingisne ka jamu lemba ka jingir ka jum ko himen ko para mindagasni kabalang kakinma boromro yawo Ignatius bakui jonka Antioch yetip Antioch kalonga jaka ba ki kot ya ki bange jamu Jesus Christ Kristan badu Ignatius bakui ulang bishop ulalong bishop ba hadin o Petrus bad ulalong ubashirhem ya gachini bad juting ban pla ya gajinget ke jumu hakamat kibri ulas lur hadu kata ba ular yang scam hakamat ki nonsense sha banong nganget hau Chris ban ngakloy ru ban yap na ka ban tau Chris bad kila pinting yawu kila maham yawu ban sange ya gajinget hau Chris Henry ula terwa yang ada yang kejingim naga bentaban penne yang kejingim ulang ubashlo ulang ubashirhan naga benda kejingim nanda kila kem yawu kila yalam yawu syarom ban pendi penyang yawu berkatau dang lay jing lay terangkat ban kisipai ula kain ya baro kita sipomut kisipai kila yalam yawu syarom ulang om kilong kum kiklan namar Kim Shimla dan jingis ne India tru yawu. Henry Shimla team. Hagati shakinyo tele ke balang banai mensia meki ba kim deben team kim deben do jinkerman namarba kira yawu ban penya. Bad ulakar padru iyaki bange harom ba pin deben kangla dia ngabanya namar ngatrang dik nadu ka dono benyap koloi kenamba ngandu boy shau Chris ngandu yakendo yau Chris hadu katno uni Ignatius bakoi janga Antioch ula yid yau Jesu ula trang yau Jesu but shim la ting benyap dase bona prenjongi ni ting benyap habangi jimpang barit baria ni don ka jing ting ka jimpang kane hatongin yap koloi Henry lada ngilong ki ba yishirhem lada ngilong ki ba pension nomrim ya ka jingim jongi haluru Chris
Kijimpang kinum penting ni on ladang ngaim ne ngayap ngade ke jongu Kris. Kane kade balonga jinglong jong ki bange, jinglong jong ki Kristen, jinglong jong ki Katolik. Namar ujisu im hani badunang ai boringi, udang pensluri udang pentenari ni man ka por ha jingim. Bad ula ongoro utran dik balong upu kendang bad ngakwa balong upu kendang nagabenda u Kris haba kising kibang yanga bad kitliat yanga banganduk long upu nagabenda ula benvandur ya kata katashi namar ula sotegana kin bradno yabu ha ki kransing But handa habala point hapadeng kini ke merau kalau kin stamban bam ya wo namar ki bo barabor ki merat kalau kalam ai bam tan ki berat iya ki Kristen haki badu on haki beniat jong ki merat kalau ngakalalam ki terlihat yang bad ki penkala yang opo naga benda ban penpana iya ke kerteng badon buruk juga ko himmen ko para uni ulango matter ba klai nama uloru ba yesno na ki shindu jongi apostol ya kati i siapa Kris ulaya rangkat pati apostol nama ulaya kumpa shispa hinyu shispa hinyu kabamul uni ulang balaya lahat ban yesno na ki apostol hadu katno ula shirhan niru ni don kamben yusno ya kasur jongo balai man ka pona katinu balai bandup long ke batran banyak kendo banyak mater lese hakane ka jut ka ba menda ngimdan lahat banyak mater hendra ngimla men tekanaru kan sejayu hangi hadin sipo apos nem haka jingim jongi kan sedang menhem ya ga jing shaban bain bashir ke hanne hari jongi ngim patla banong ye hendra ngide balong bala kre ban imna kabenda u Kris ban yesno na gospel minta kasni u jiswa utang ba pala hakamat ki beryu bau dei u jonga hakamat jonga mi de ban pala hakamat ki beryu ngide ban ba shlo ban ngade Kristen Katolik ngade ban shlo ban peni ya ke dempana ka bangandeng ngade ben explore ben peni yaki dak Kristen haka jingim jongi ngade ben long ngade ben don ke explore ben peni yaki dak Kristen Katolik dak ba duai jing duai rosary wat nang guri rosary na kamat ki bri ai kenang yui bangi long ki Kristen Katolik lese pile jinglai hapadangi Hindu hapadangi ve pat ki niam peni bangalong Kristen yak saki lada namar ka jingi yang saki jambi hakamat ki beri bamde Kristen bad lada ki penyap ya pi donbak yangi namar ni long Kristen bangi long ki mater namar ni yang saki bonsin ngiting de habangi syam kali ngiting la sing muriru ya rosary namar ki vekin perkat kumno haba pileisha ka dukansha haba pidang yai thaka yau ka hat lese don ke jingla rai don ki kina samla don ki longpa ki bala rai ban peni parte baki long Kristen lese don na prenjo ngi buri lese don na prenjo ngi buri ban le ek dak din pana haba ngi duai bale kadon ke jingla rai jisu kumno haba ngi le kano ka dak ka barit ban penbana bangi long ke jongo Kris utrai ublai un sip kalian manoban yang sakina ka benda jongi manoban yasai na ka benda jongi ude Jesus Kris unian hakamati angel ka bamon rengga badu blai umpa badong pe uni ukul kane ka longomi uni ulongopa ulalongo baslur bashirhen ban playa ka jinge hakamat ki bru menda pidevenahino hawo iya kabaino ujisu udang pe yegi ivei ngi kina hakamit ne hakasmi nila yosngoro ujisu ublai udang yohiya baro ki kamjoni tenaka taka daw ko himmen ko para ni de balom ba penbana ya ka jinge what haba menda ni don bongi social media comments ni don campaign pinton kami ka social media ban penbana ya ka jinge
Ni koloi ben forward ya bon ke baraba jakliya hagi parlo. Ikinasa melakam tame haba pibo ya ke status ro ya ke jakliya. Henry hatno mudna plan jombi bu status shapa mu Jesus Christ. Hatno mudna plan jongi ni nod ban bu ya ka tinu balai. Let's say ni shondur hin kerlang ni buno ya baro status ni yo ayu. Ni dengan keli ladanga bu ya ka dor jonga ngan yo ayu. Henry ladanga bu ya ka tinu balai ngan yo ayu. Ladang ngabu ya ka jingi kanga jumu Jesus Christ ngan yo baino. Ladang ngabu ya ka dor lajam ngan yo ayu. Desa katokan nomor kia sabar. Itna bhai ka dor jombi lakut. Hakaju ka dor ko himmen ko para. Ya baro ki forwarding baro ni don't come in the pindon kam na kindu yapi pindon kam ya ka social media ban pen banaya Jesus Christ. Pen banaya Jesus Christ. Udang yoi ya ka bangile. Udang yoi. Haba na ka benda Jesus PN scan. Omde banlong ki buru ki ba pa ya ki message ki basuniyo ki message ki bajakriya kamento ya yu. Kam don chimento ya nga ubapa kam don chimento ya utane kata ka ba pe ba puliru ya kani. Henry habangi kran shapa mu Jesus Christ. Kadon ke chimento ya nga nama ujisuam uta uba pra ya nga hakama ki buru ngan pra ngan ya sakina ka benda jumu hakama ki angel. Marhaba pi paya kibe ki makiru kin stamban pla nagada kada tinu blekon utawa pla hakama ki buru baudei ujonga ukunu buru unle komju yawu hakama ki angelu ble manobale ukunu buru ujisu unle yawu kaju kadur pilale minda haka parte te kadon ke jingmod shibun minda uble hi ula kerku yegi ngide ban somo ya uble minda habangi pule masanne pilaban peiya ka mas bale namar ambani jio namar ka airtel namar kine ki rispa kila stamba na ilan yengi ban pay namar kila penduna ya ka dor jong ka data card tengi parong ilaban tengi ne ban somo ya uble namar ki don ka mobile phone minda te hakabasham hangno ngilaban pe wat num pindon ka ya kane baro kadeka jing start ka jango balai naga vinda chomi ngimlaban gudu shwashi posnem bangilaban shimenda kum ne mas ne banduai kum ne ban snap ya bun jal ki jingkran don gok magi ka jingshai kalas tamban brum haki imlang salam jongi haki buri basham hanum ke dongoro kilala ban pe but snap but puson but duwai kane baru kalam ke jingkur ko kabangelayo dia Henry kai kabangile ban kusia ngimde ban pindon kam bakala ya kane ka jingkur ko habangim paddon ya kane ka jingshai ni pindon kam bakala be bon ki kina samla ki pindon kam bakala ya kane ka kabuk sia ka uble ula ayo lese un babe hadi kan babe hadi hadu katno por ngala pellod nagavinda ka kam parte nam shimla pendo shimene armene chi kandaru nagavinda uble cancer don ke jimbabe nagadagada jisua cancer don ke jinkriya binia haba ke bru ke babe nam shimla pendon kam ya ka kabuk sia ka ba uble ula ai pe unia Ignatius bakui jonga antio ula pendon kam ya ka kabuk sia ban pendon borom ya uble badula yo ya ka baino ujisu ula yem nagavinda jamu Ignatius bakui hakaba tu bat ki angel banom uni ukun ba ine jonga ula yem stem nagavenda jonga ula kroimen play ka snam nagavenda jonga ula yo baino te nagataka daw ko himmen ko para ni don kamban sumarba hatto hakano ka dur ni len ya ukris jisu angkum no henry jaru ba len hakamat ki bru ba omde u jonga utrairu ulen tengi donro hakajuk porban play ka jinge ba umensiam bakoido trai kam hapojani umensiam bakoido don hapojani umensiam bakoido umju shedgalayani ladangi yedia umensiam bakoid ladangi panya ka borjomu ya ka jistar ka jomu ngin salam ki saki umensiam bakoid umju shedgalana kata hamalla ki yukiris bakoid pedeben duai ya umensiam bakoid banai shushu ya ka jistar yapi ya ke jingtit ya pi ya bar ka sap ka pom jamu
Kenapa pinum lep pop persyayo men simbakui. Ngandem keren syapangi pop persyayo men simbakui. Nama ngalam betai syai kadang syapanga pop persyayo men simbakui. Haka kawe ke jingkeren cengah kita kibat buat bantip ya kata. Pinang Petru nak ke YouTube kata pop persyayo men simbakui pensalapki. Ko himen ko para kaya kawang aku abano. Tolong bakroy ben hidiaw Jisu. Tolong bakroy ben yang scam na ben daw Christ. Tolong bakroy ben dua ya men simbakui. Kenapa kejingim cobi kalong kabasaiso. Ngaku ya kane. Ban ngakindu ya pi. Kibas ngap ya nga. Kibas shimenda ekane ka mas bakui. Kibas shimenda menda. But kibas sanang shimenda hadidru. Lamba kusyar baha kejingim cobi. Pindon kamba ya ka social media, ya ka YouTube, ya ka Facebook, ya ka WhatsApp, ya baro ki baro ka bautrai ulam penyohani naga bendaban pinbrian ya ka kubar jangutrai. Wat pinbrian ya ki kubar basini. Wat no pinbrian ya kinuki kamba ya haki kam mensiam haka ba pindon kam ya ka social media barabor tolong ka atyar jang ka jingsu atyar jang ka jingae atyar jang ka jingkurku ya kiwe hadukat nokas ngautan ko kimen ko para lada mangi baro ngi pindon kam ya ka social media nakata ka daw habangai jingkren na syait ong yepi buha status komte ben dia borom ya nga henre ka ketidu belekan priang kerleng lesa don ki buri dibas ngautu ba kala ya nga henre ka jingdumo janga kalang ka ba kui kenapa kita pay kin sustain ban pay kumno armut langmut nanda kin sayo bindo lesa don we uburi uba perkat ban penyap ya lade le lembaga jimpa jumbi kataga kupor ulas ngap ulayo mensiam ular kelaka bamul hadukat no pio jinggerku nakata daw ngadon kate jingam nur bang ide ben pindon kampanye ka social media ban praya ujisu hakamat ki beri ngin sange sipor ben tuwai ko trai jisu karko kardo yangi penslorini pensherhemengi bangin langki apostol bakui jame bapen banaya ka kubota ka jingslo lemba baroka tolong jangka jingaye kabamela ai hani kamdame ka social media barki kot bamngipule ka kana kren jangi ba milongro kumpu Ignatius bakui ban bana iame ban yang seki nagabenda jame yan ya ro utrai Jesus Christ Amen. tangin yang tangin playa ka jinge ngange ulay upa badan mor baro ulang tao ka bening bad ka kinlaw but how Jesus Christ kun ba marwechu utrai chu yaw bila puna mensi bakui yaw bila kana ka Maria Jesus bila shalet bay o Pontius Pilatus la sanat na yaw la yap la tat yaw la kya shakibaya agasni ka balay na mipan kibaya ulakir shabani ushamsha kamono blay upa badan gor baro nanta manman ta bishari kibeyim bagibaya nangi o mensiya bakui haga balan Catholic bakui haga jinya sinokiri kui haga jingma ikipaw haga jimi pakado haga jingim bang jikut amen Genship ka ng budget one, ka ng balay sa mga dahil, ka ng balay sa mga dahil. Shaka
ia duai ko himen ko para bagi jingkinia janga ba jompi kallam ka bapriam pun ha ublai upa ba don bor ba rom tu trai punya cinya di jompi namun tak jika roh kurang berkata jompu kajian doi ni pada parang pukul jompu parok kawai ko try ni wan ra hame ya uni upo ba kawai ke balong ka jingkinia jang ka jingya ro ia me kamdam hakane kasni bagi pendan buram ia ka maria ka kame jang ukon jame but u ignatius bakoi u mater bakoi jame tai ke bakane ka jingya kaliang jangka jingai kanyara betul lendi ni syaka jingim bam chik da ukris utrai jangim amen utrai undon rengka batpim to kentiu iala ki don nur tonginai mu ia utrai ublai jangim dashisha kalong kabasham hot bakabade kadeti jangi bakajim penim yani banyaro yaki kamba jame haga jinkentiu nam ya baru ki rikui but kamtam kadbangidakin Maria katais thati bala kerku ban bana ya ka jing spon jame karbang idang ruailang ya ka jing ruai ya ro jangka namada shisha melale ki kam crown na bakusha bakur ka parthai but mala priyang ya ka jing sne bakar hai jame na ka pateng sha ka pateng haba mela kami ya ka jing long rit janga chakri jame mela ai khani lemba jangka ya wo nongstring yang kajim penim yani ukul jame utrai jani o Jesus Christ lemba jamu kaken pon jang yangal kamane ya kaburam jame but kamen hakama jame to ai bagi sur jangero ni duai kini aso baki banja waila da kajim kamen kadba ni pen bana kani kalong ka por ka bakin tantang ka bakoi ka bakar kota tuai na do ka donu baka bor ba mayan jemutrai bor ba pen kai jemutrai bor ba pelai lu jemutrai kan bankiar hala jambi hakane kerlek ma tuai na do ka donu na ka jinge IT ya ke jimpang ya ke jingshitom ya ke jingang nor ka bahar rukom jambi hau trai ka jinge umen siam bakoi dun bankiar halo jambi un perlong ya pi ki balai lui minda duai nagavenda ni vei pai vei duai nagavenda baru ki banso shimenda hakane ka program hakane ka convention hakane ka mas bakui haga jinkran haga jimene sacrament baro ai utrai nak tai ki ni baro ngin kershan yakane ka ministry daga jing duai ya side but ni ro inang yo ka ju ka jingai ka ba ni shimenda haga kam yana utrai unum ino yapi undang un pelong ia pi ibakarau nama udang pe ia di kambari beria na daga jingi dua ina doga torno minda dashisha melong ubakui katrai kateme jong ka jingkui barra namar katangi karpadiam
Terpenkui penkentang yakini kijing terwajangi. Da kabapayo mensiam jame. Kunga umje halo jangi. Bakinduk ke lalang iani. Kamet bakas nam. Jomutrai jangi. O Jesus Christ. Hakapor baladino yavu. Badala ka mons nova. Ulapadian ya ka jingsha shita. Ulashim ya upo. Bada ka bai mo yame. Ulakadia yavu. Badulai halake sendran upom. Toshim batobang na kane pi baro. Nama kane kalong ka medjanga. Ya ka benaiti. Naga benda jumpi. Hagaju ke rekomendana le abang. Ulashim ya ka kuri. Bada ka bai mo biang yame. Ulaya ka halake sendran upom. Toshim batu dina ka ne pi baro. Nama ka ne ka long ka kuri janga snam janga. Janga jutang batimai barbam jikut. Ya ka ben pen mi naga benda jampi. Ba naga benda ki babon. Ya ka ben map ye ki pop. Talaya ka ne. Bankan mau yang ngam. Kosnam bakal dor jengu Chris. Topen koi yani. Topen koi pen kia yani. To yada yani. Na ubame. Na ke jings new. Na ke jimpa. Kajing maya John kajinge. Nama kata, ni ke bapen benda ya ke jingia bar ke jimi pachum. Ni terwa hame gotraya upu jang ke jingi, bar ya ke kuri jang ke jim peni. Ni dai mu aiden namar mela niu yani, ki ba big benya hakama jame, bar ben shakriya me. Da ka bas neverit ni karpa dia me. Ba ni ke ba benda hakame bar ka snam ukris. Ngilong ke bala penya tele kawe da umensi bakhui. Token mau kotraya kabalang jame, kabala priyang asatala kaparte, barka penjanaya ka jingi, Renka Baru Francis Upa Bakoi jami, Father Anson, administrator jaga diocese, but bahar ke lindo bakirinia. Token mau lemru, yaki himen ke para, shinrang bat kinte, kibala yoti yada kabakar menia ke jimi pa, but ya bahar ke bala kalan no haga jingi sene jame. Terpediang yaki syaka jing syai kakamacam me. To isini yang ni bahra, ni karpa dia me. Kenam barang kah berkemaria te so di bakui, kakami jongo bele. Ujau so bakui do korim jaga, ki apostol bakui. U Francis de Sales bakui, u Ignatius bakui jaga Antioch. But baro ki rikui, ki bela pens no bhai me pateng la pateng. Ngindu plong ki ba big ben ya ben dalem haga jingi mbam jikut. But when you rob it, pindan berami me, da ukon jame, o Jesus Christ. Dawu lembadu badhawu, kalong hame uble uppa badan bo, hakajingelang kawe jung men simbaku, barok burong bat kajinyaro.
Junom la junom. Induai kun bau Jesu la hikaya ni menduai. Kam da me na kabinda ke jing tumu jom kane ka Bible convention. But bauro ke bashe men da online. I would try in kerku kerdo ye pi baro ye ki baro. Koppa jangim ba benim kalong ka koi ka ten jome. Kan wan ke ke ma jome. Kalong ka mon jome. Ha ka kendo ba benim. To ai ni menda ke jing lam jumi. Ka ba la ka si. But the mark in the country, combine with the mark in the less unity, but by the arm in the shagging pension, and rate of polite in it, never was in you. The polite yinging part, got trying a jinx in you, but like a jinx born jumping, die jinx of jinx sign, I guess knee journey, cranbada a junior up, a genius and age jumping. You like barabona capon, but in your junior dana a jing jar barrock. Kadang yang ngap kemilen dia ke jing keramen berkuih, but ke jing wan pau jung nong penim jungi u Yesus Kristus. Nama kecungi kalau berina, kecungi kebun berkaburung, cinom lagi. Kotrai Yesus Kristus, me u bela om haki apostol jami, ke jing sungai hati, ke jing suk janganga ai hati, wat pe ki pop jungi, Henry ya ke jingai jung balang jami, bar ha ke jing born jami. Tai hakaya ke jingsu, but ke jinga to lek away kat kunga bonjame, mame ubatim, barabasensha, junom la junom. Amen. Ke jingsu go try, kandon, barabor, renka, but pim, dap na ke jingi do try, to ngintiyay ko markelia. Hakumi, ukul lambaro jango pelai. Hakumi, u Jesus Christ, u nompen kiajun, nompen imjun, nompelai luijun. Sukito ke bala kotsha ke jing kawai jun ukul lambaro. Kamet pada senam jango Christ kan riang asya ke jingim bam chiku.
Kotrai Jesu. Gisnalo yame. Niaro yame. Nimane yame. Nama medon rengga bani agane gayo karis bakoi. Mela persad ya ki rekoi ya ki mater. Banyer sakhe nagavenda jame. Deva me medikaya mi mendagasi. Bangi deven pranaya me makamati priyo. Abangi pranaya me makamati priyo. Men pranaya niru makamati amel ameni. Kodrai. Perlong ini kita syulur. Perlong ini kikon kita kelai men kentari kita jingusuli nak jingim jagi. Banduk kup ya lade. Da ka jingate. Da ka burang jame. Haki kam ke jam jagi. Haka kor jagi barang. Kergo katai ya baar kikon jame ke ba pediannya me menda. Lemba ka men patasnya. Lemba ka communion men siap. Kamda me hakene ka. Ski jaka Bible convention. Aga bangi perlong ya kene ka mas bakoi. Yanti ya baar do ka jinto mo jame kikon ke ba shimenda. Odrai kiron kikon ke ba pan ke ba shitam. Kiron ke ba pang haka men siap. Kiron ke ba talon haka jingim men siap. Kiron ke ba tiap pang ha hospital haye. Kiron ke ba do jingar men. Namar ka jai chimpan chaki. Kodrai kiron kam ya ka jingar ram jame hakene ka gerlit mar. Kabang ilang duwai hanni, naka ne ka duwan ka dupa. Kabang kini ki kon ki shimendar, emba kini ka online mas, bad ka jingduwai baro ka way. Ay kinang yo, naka jinge ya ka jinga ya ka jingal ko, ya ka jingko ay jingkiya menda kunne ko rai. Ay ka borja me kanang man hiya, namar, me kot me very ni, siya ka borja ka himaja me. Ay ka borja ka himaja me, ka kuduk ki baro. Ay ka borja ka himaja me, ka palay luni ki baro. Ka borja ka himaja me, ka binko ay binkiya ki menda. Ka borja ka himaja me, ka ikarkod ki menda. Ka borja ka himaja me, ka bin seiso ka jingim chagi. Ka try, ay tiya baar ka jingto mo jagi ni ki kon. Kiran ki pan ya ka jingara, bagin line na ka ram. Ay bakin yo ya ka jingir sene ka jame, ha ka kamay ka chi jangi. Ay bakin lam ki ba kamen, hagiga se. Ay bakin diya pendam ya ki jing te ya ki ying jangi. Ay bakin diya ka jing pole jangi. Ay bakin diya ki kam ki jami ki kun samla ki kina barra. Ay bakin diya ya ka kamay ka ji ka babiyam, ban ka shani ki inga se. Ay bakin diya ya ka jinge ka ba jiliyo. Ay bakin duk long ki ba shul hema ka jinge. Akama ki do ki jinge ka jing shaban be. Ay bakin long ki ba janai chame ka ko ka trai. Ay ka bor janga imaj me kana ka do ki vai menda. Ay ka bor janga imaj me kana pralai lo ki inga sem jagi menda. Kar do ki inlan salam jagi. Kar do ya ka jila jagi ya ka time jagi ya ka re jagi kodranai pendo kroi ya ka bor janga COVID-19 ka coronavirus bakin do yo ya ka jinga ye menda. Jisu be ye shindi pura ye ki boro ni ay ki ki kon ke ba duai menda kama jame na do kre hado kita ya bara ki jingona ya bara ki jingona ya bara ki jimpa ya bara ki jingsosi kinang pet na ka mek pa jingi menda na ki inga sem jingi menda na ki kon ki jingi menda na bara ki ya jimbali masini ay ilang ki balai loid menda na bara ki jingsini kinang light loid menda na bara ki jingsosi kinang light loid menda na bara ki jingsko kinja jingsko marwe kinang light loid menda ay ka jingto ay ka ba mapulang menda kanang freight kam aga jingem jungi vai कि बक कटर पाड़ी में निंदा जीसु दे आगे करते हैं जो में आगे लेके जिंदु आए कबांगा पल्ला कना उर्लो आगे जुनियम चंगी मिंदा कुन्ने आगे ये कैसे चंगी मिंदा हालेलुया 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 हालेलुया
Hallelujah, 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 power, 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 Jesus power, Jesus power, Jesus power, healing power. Hallelujah, 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 hallelujah. Jesus, 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 I pour, I pour, I pour, I pour, I pour, I pour, I pour. Tongin niya tuway. Kotray ni risa kemen bamelaay hangi ya ke yukeris bakui. Dakaba melapsa bat kershan yangi hagelinti shaga jingim bamchik. Yarap yangi kibaken mau buram ya kamaria tesudi. Bangilla man man shipsin gasni ben yo benda haka jing kawai beneng janga jingim bamchik. Dabu grace utrai jangim. Amen. Utrai undon rengka but pim. Blade undon bor baran kakuya. Uppa barukon barumel siyam bakoi. Yalesuk man penbana ya kakubar babha chungutrai daga jingim kajampi. Shibit shibo baje and sayop ya kajingi kai bar kajingtuai pen kai jimene sakramen. La shaikas ni kadon kajingkala kindia ya kapormas kan salam prabeje namar na pen pule betliki mas Kikina tengin pule ya kamatun kapat kikina live prabeje kito ke basai tuan pe kimriste kin mau prabeje instan kamas online. Yeshua kana baju vai kana bar arspa dipusan. Kana bar arspa dipusan. Iman yuble kumari toti dosam iste iktin jongi tunam benkon bante ban kijing kerku managasi